Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesenian Sunda, atraksi Raja Wali Siti Benjang Pancak Umar. Gara-gara kebotol minuman dia jalan sempoyo. Hobi anak muda sekarang yang penting foto. Lagi puji sampai berbotol-botol dia jalan sempoyo. Yang penting foto katanya. Ada Bu Haji, Bu Haji, Bu Haji, Bu Haji, Bu Haji. Semua
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
di perjalanan. Ya, sampai di sini kawan-kawan untuk videonya. Atur nuhun.